Da si bio dio gužve, al si na kraju uvek ostao sam tam, gde svako traži svoje mesto pod sunce. Ja sam odavno već našao pad. Digni ruke od svega i vidjet ćeš tada da možeš da letiš. I odozgo sa neba shvatit ćeš svet je mnogo lepši. Palim, lulu lampica palio gde god, pali se. Lampica leti na svemo nebo. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Danas svako može kaos da nastane i sve da nestane, jer jako desan je. Pođi s nama aman zaman ako nema ušte. Ako si rastane mogu da nas rastave. Neću da igram kako oni sviraju, ne sviđa mi se taj ritam. Ja stvaram svoj zvuk i biram svoj put i negde ću da odskitam. Palim, lunu lampica palio gdje god, pali se. Lampica leti na sve po nebo. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Palim na Maldive i palim na Bahame da bi pojeo banane. I palim na Karibe i palim na Maldive i palim na Bahame da bi pojeo banane. I palim je u parku i palim je u mraku i palim je na plaži ponekad u Sokaku. I palim na Arubu i palim na Tahiti i palim je sa Bogom i srećni ćemo biti. Palim, lunu lampica palio gdje god, pali se. Lampica leti na sve po nebu. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Pođi s nama aman zaman jer idemo u zajam. Volonteri su u Centru za kulturu u Svilajncu održali premijeru predstave Ajduci. Scenario Nevena Milojević, a u režiji Mladena Miljkovića i Maje Stojmenović. Put od 1000 milja počinje jednim korakom. Evo nas niko da ne očekuje da toliko prešvačimo. Niti da rmbačimo mnogo. Mi smo mi jeftina radna snaga. Šta sereš, pa mi radimo za džabe, mi smo aktivisti. Ma ovo mi radi ništa naša fizičku. Samiro, pa zar to nije isto? Miški je um naš operacija, mi smo njegova produžena ruka. A ti svuda puštaš. Alo bre! Alo bre! Pa nećemo mi ovdje revoluciju da dižemo i da nosimo mrtve na grbači. Jeste, kaš ti koliko tu plasme. Pa bez, tamo nećemo, jedno nećemo više da te slušam. Mi smo imali pre našu stvar, našu nedođu, zašto baš sada ustajemo? Ovo delo govorilo je o jednakim šansama za sve mlade, kao i problemima sa kojima se oni susreću u savremenom društvu.
Naš projekat Daske koje druženje znače imao je za cilj da mladima podigne svest o kulturnim dešavanjima u našoj opštini, da ih aktivno uključimo u to, tako da smo tokom meseca novembra i decembra imali zajedno jednu pripremnu predstave i danas smo upravo imali krunu, odnosno premijeru predstave na sceni ovde u Kulturnom centru u Svilajncu. Predstava Ajduci se bavi time da mladima pokaže u stvari ono kakvi oni jesu, znači da im ne pokazuje kakvi trebaju da budu, već kakvi jesu, da se oni zapitaju i da promene nešto. Tako da, s obzirom da evo sada sležemo utiske posle premijere u odnosu na aplauz i na reakcije posle toga, smo mi prezadovoljni sa onim što smo učinili do sada. Udruženje Sunce, inače Resurs centar Ministarstva omladine i sporta za program Mladi su zakon ove godine u 3 okruga, Pomoravski, Šumadijski i Podravski okrug, odobrilo je, to jest realizovalo je 20 projekata u ova 3 okruga. U Pomoravskom okrugu realizovano je 6 projekata, između ostalog 2 projekta su realizovana u Svilajncu. Jedan od projekata smo ispratili večeras kroz pozorišnu predstavu Ajduci koju je realizovala volonterska organizacija Svilajnca. Inače, konkurs ima za cilj da promoviše aktivizam i volonterizam mladih i mi smo kroz realizaciju ovog projekta videli da mladi mogu kroz učešće u pozorišnim predstavama da promovišu aktivizam i volonterizam mladih i na pravi način ih pokrenu da urade nešto korisno za svoju zajednicu. Pomenimo i glavne aktere ove predstave: Jelena Milanović, Nenad Obradović, Stefan Jović, Igor Stojmenović, Petar Ilić, Ana Ilić, Janja Krunić, Uroš Milosavljević i Milan Strajinović.